What's up, everyone? How many triangles are here? Саламатсыздарбы? Бул сүрөттө канча үчбурчтук бар? We're going to go ahead and count all the triangles in this picture. Биз азыр бул сүрөттөгү бардык үчбурчтуктарды санап чыгабыз. But before we do that, I would like to give some time for those who haven't solved this riddle. If you don't have a definitive answer, it's a good time to pause and think again. Эгер так жообуңуз али жок болсо, бул учурда паузаны басып, бираз ойлонуп көрсөңүз болот. All right, here we go. The correct answer is 18 triangles. Туура жообу 18 үчбурчтук. Now let's count them all up. Эми алардын баарын эсептеп көрөлү. So let's start from the top. Биринчи top, üstünden başlayız. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. This is 6 here. Bul жерде 6 üçburçluk бар ekan. Now 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bul жерде да 6 üçburçluk бар ekan. 6 here, 6 here. That makes 12. Bul жерде 6, bul жерде 6, 12. 1, 2, 3, 4, 5, and 6. 6, 6, and 6. That makes it 18. Bul жерде 6, 6, 6, 18. So, if you said 18, you're very smart. Good job. You rock the world. Эгер сиз 18 деп айткан болсоңуз, сиз аябай башыңыз катуу иштейт экен, аябай акылдуу экенсиз. Сизди куттуктайбыз. If you said other numbers, it doesn't mean you're not smart. It just means you haven't spent enough time thinking about it. Эгер сиз башка санды айткан болсоңуз, жооп катары, сиз акылсыз эмессиз. Болгону көбүрөөк убакыт короткон жоксуз. Үстүндө ойлонуп. In any case, good job everyone. Later. Кандай болсо да азаматсыздар. Көрүшкөнчө.